Naglasak. Glas. Naglas. Naglasak. Mefeks. Glasno. Akcent. Teksa. Na glas. Naglasak. Glas. Glasno. Naglas. Naglasak. Na glas. Dobar dan, dobrodošli v Na glas. Ranljive skupine se v slovensko družbo vključujejo tudi na delavnicah stand-up komedije. Pes na ražnju. To meni ni smešno. Kebab. Pes na kebabu pa. To je bila fora. Naslednji. Bili smo v Škofji Loki, kjer je skupni projekt povezal tamkajšnje Hrvate, Srbe in Bošnjake. Svi smo mi ovdje ljudi, svi smo krvavi ispod kože, nema to veze, Srbi, Hrvati, muslimani, sve je to isto. Bratstvo i jedinstvo uvijek postoji, još uvijek, ja mislim. Več kot 90 društev v skupnosti nekdanje Jugoslavije si je lani razdelilo borih 160 tisoč evrov. Enako skromen proračun za ljubiteljsko kulturo je na voljo tudi letos. Razpis sklada za kulturne dejavnosti pa je odprt do ponedeljka. Veliko bolj radodaren je Evropski socialni sklad, ki ima do leta 2020 na voljo kar 3,5 milijone evrov za ranljive skupine. A kaj, ko do tega denarja niso upravičene samo manjšinske organizacije, ampak so ga bile na prejšnjih razpisih deležne tudi Slovenska filantropija, Društvo slovenskih pisateljev, Zavod En-Knap in številni drugi. O modelu financiranja kulture za 250 tisoč pripadnikov skupnosti se bomo pogovarjali z vodjo projektov Zveze hrvaških društev v Sloveniji, Majo Milas. Začnimo pa s stand-upom. Nekaj se mora zgoditi. Neko presenečenje. A veste, kaj mislim? Spektakl! Ovo je reklama za tečaj stand-up komedije koju vodi Perica Jerković. Provode ga društva Ljiljani Kiks u sklopu projekta Scena povezuje s financijskom potporom Ministarstva kulture i Europskog socijalnog fonda. Ja stvarno pokušavam sad na tim radionicama objasniti ljudima na način da oni poslije toga postanu stand-up komičari. Već vidim da neki u ovim šalama što su oni poslali kao prijavu, već vidim da neki imaju neki potencijal, tako da vidjet ćemo. Stand-up komičar Perica Jerković bio je mamac za 15 polaznika. Enostavno Perica Jerković. Da se ne bi hotel učiti veščine stand-upa od samega mojstra. Društvo Ljiljan se na natječaju Ministarstva za kulturu prijavljuje od 2008. godine. Ali ja sam već te prve godine shvatio da ja nemam pojma o pisanju projekata. Tako da već naš naredni projekat kojeg sam prijavljivo je fokus bio na tome da neko dođe ovdje da nas nauči kako se to piše. Danas za projekte imaju 5 obučenih ljudi, a izdali su i priručnik za pisanje projekata. Osim poznavanja projektnog jezika, u velikoj konkurenciji je prije svega važna dobra ideja. Ipak, Većina prijavljenih projekata nije, koliko znam, bila odobrena. Na primjer, ja sam pisao projekat i za Bošnjački kulturni savez koji nije bio odobren. Dočim ovaj od društva Ljiljan je prošao. A to je onda nešto što tamošnja komisija odlučuje, dakle šta je prihvatljivo za njih, odnosno šta je od svega onoga što su oni dobili, šta se izdvaja, da tako kažem. što se sve može s novcem od projekata? Za radionice stand-upa dobili su 93 tisuće eura. Ja bih to rekao, to je leto debelih krav, što kažu Slovenci. Svaki projekat dodatni znači da se svaki dan u društvu nešto dešava. A što bi za društvo značila sistemska podrška države? Programsko finansiranje bi nama, na primjer, možda i omogućilo to da mi konačno riješimo pitanje financiranja škole bosanskog jezika koju izvodimo već od 2012. i što se svake godine narovo nekako izmišljamo kako sad pokriti te neke troškove naših učiteljica koje su uglavnom uvijek volonterke. S projektnih 5,5 tisuća eura koliko je Bošnjački kulturni savez u 2016. godini dobio od javnog sklada za kulturne djelatnosti, to naravno nije moguće. Maja, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Kako komentirate prispevek? Kakšne so vaše izkušnje s projektnim financiranjem? Moje izkušnje so podobne, ne? Da v bistvu to projektno financiranje je predstavljalo nek negotov pa nestabilen način financiranja, posebej za manjšinska društva. Ne? In je predvsem začasne narave. Začasne narave. Na grafiki bomo kmalu videli, da so tudi društva različno usposobljena za prijavljivanje oziroma za prijave na projekte. Odkot te razlike, odkot ta odstopanja? Predvsem zaradi številčnosti, bi rekla, društev, ambicioznosti pa organiziranosti društev. Odvisno je tudi, kakšen kader ima posamezno društvo znotraj samega, mislim, znotraj društva.
Ja, koliko so izobraženi. Tako. Ker smo v prispevku videli tudi, da traja do 10 let celo, da se društvo naučijo pisati projektov. Zakaj tako dolgo? Jaz bi rekla bolj kot ta časovna komponenta, da je odvisna ta upravljalska sposobnost društev. Se pravi, ker nimajo profesionalno zaposlenega kadra, ki bi spremljal te razpise. Se pravi, ljudje, ki bi se ukvarjali s tem, tudi pač za plačilo. In težko je potem na volonterski bazi tudi motivirati ljudi, da take v bistvu obsežne projekte pripravljajo. Na razpisih Ministrstva za kulturo, ki odloča o 3 milijonih evrov, je velika konkurenca. Kako to? Zakaj? Predvsem bi jaz rekla, da zaradi tega, ker se na te razpise prijavljajo tudi druga kulturna društva, ki v osnovi niso manjšinska, ki so v bistvu profesionalna društva, ki imajo profesionalno zaposlen kader, sicer dobro institucionalno zmogljiva, vendar pa ne vem, če lahko tovrstna društva dosežejo pač te učinke med samimi pripadniki oziroma če poznajo potrebe pa ranljivost pripadnikov. V kolikšni meri jih poznajo? A se vam zdi takšen model financiranja pravičen? Jaz mislim, da bi treba bilo vzpostaviti nek sistem financiranja, ki bi v bistvu bil prilagojen za manjšinske skupnosti, skupaj s sistemom obveščanja. Se pravi, če bistvenega pomena je tudi to spremljanje in obveščanje o razpisih, ker če ni profesionalnega kadra, je težko neprestano spremljati. Se pravi, da bi nek sistem samo za manjšinske skupnosti obstajal. Hvala za zdaj. Oglejmo si, kako financiranje pojasnjujejo v službi za kulturne raznolikosti in človekove pravice. Marsikak predstavnik teh skupnosti je svobodni umetnik, in tudi kot tak prejema neka podpora strani ministrstva. Marsikdo je dobil za svoj projekt, recimo gledališki projekt, ne vem, Frlič, kaj zvem, Đuro, dobijo denar od Ministrstva za kulturo za svoje projekte, pa tega ni zbrano v teh podatkih, ki jih danes predstavljam. In v resnici se že pogovarjamo, da bomo v naslednjem razpisu, ki bo ob koncu tega leta spet objavljen, večji poudarek dali prav temu, da bi ljudi usposobili za menedžerske sposobnosti vodenja takih društev, za prijave, za to vrstna znanja. Ko pa sprašujete o sistemski podpori, pa verjetno mislite na to, da bi bili financirani na podoben način kot predstavniki madžarske in italijanske skupnosti. O tem se pa jaz raje ne bi na tem mestu izjasnil, ker jaz mislim, da gre za politično odločitev. In to politično odločitev, kakšen status, katerim skupnostim bi bilo potrebno dodeliti, o tem pač odloča Državni zbor. Je torej rešitev v priznanju skupnosti kot manjšin. Znano je, da si hrvaška skupnost v Sloveniji prizadeva za status manjšine. Ja, zagotovo. Mislim, samo priznanje bi v prvi vrsti pomenilo, da se vsak lahko počuti enakopravnega pa priznanega v družbi. S tem so pa tudi povezane pravice za uspešno integracijo, se pravi pravice do ohranjanja narodne identitete, do ohranjanja kulture, do medijske zastopanosti, negovanja jezika in pa to, kar se tudi pogovarjamo za ustrezen sistem financiranja teh društev, ker v bistvu vsa društva tudi ne pretendirajo oziroma nimajo ustrezne zmogljivosti za prijave na razpise in je potrebno, da se za vsa manjšinska društva, tudi tista, ki so mogoče malo manj ambiciozna, zagotovi sredstva za delovanje, ker vseeno široko bazo ljudi povezujejo. Hvala, Maja, ostanite še z nami. V naslednjem prispevku bomo videli, kako je skupni projekt v Škofji Loki združil tamkajšnje Bošnjake, Srbe in Hrvate. Na zadnjem natječaju Europskog socijalnog sklada su prošle godine Hrvatsko kulturno društvo Pomorje iz Lendave te Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Komušina iz Škofje Loke bili iznimno uspješni, dobivši 160.000 eura. Projekt Kulturnik je v bistvu projekt, ki se ukvarja z izboljšavo znanja ranljive skupine Hrvatov v Sloveniji, ki nimajo v bistvu trenutno nobenega rešenega statusa kot manjšina. Za društvo Komušina, u kojem se od srpnja lani izvodi projekt 3 kubika kulture, najvažnija je prepoznatljivost. Taj projekat važan iz možda 3-4 aspekta. Kad pogledaš, jedan je malo financijski, drugo je i recimo logistički,
treći je edukacija, četvrti je, što je najvažniji, prepoznavnost. Danas mi gdje god dođemo, vrata su nam malo više otvorena. Autor i vođa tog projekta Damir Hauptmann smatra da usposobljavanje članova manjinskih društava na području kulturnog menadžmenta vodi ka profesionalizaciji koja je nužna za samoodrživost manjinskih društava. Neka društva nisu pravovremeni iskorak napravila, pa će se teško prilagoditi novim uvjetima i jednostavno će ugasiti ako neće raditi po nekim strogim uvjetima, da kaže malo rigoroznim koje nekako diktira današnjica. Normalno, ako sam sebi nećeš pomoći, niko ti neće pomoći. Pa zbog toga su i suštinske važnosti ti naši projekti. Od iznimne važnosti je i to da se projekat izvodi zajedno s partnerskim bošnjačkim i srpskim društvima iz Slovenije. Pa Bože moj, što da ne funkcioniše. Svi smo mi ovdje ljudi, svi smo krvavi ispod kože, nema to veze. Srbi, Hrvati, muslimani, sve to isto. Bratstvo i jedinstvo uvijek postoji, još uvijek, ja mislim. I Jasmina Ilić, predstavnica Kulturnog sportskog društva Bošnjački biser iz Jesenica, smatra da je suradnja manjinskih društava ključ za razvoj boljeg i uspješnijeg društva. Za nas je najviše to da smo se počeli jednostavno družiti, da se ujedine društva. Ja bi najviše voljela kad bi se mogla ta društva predstaviti tako da nema ono bošnjačko, hrvatsko, srpsko, nego da mogu sve tri nošnje, sve tri naroda u jednoj i istoj priredbi, da se dobro osjećaju na istoj bini, jer Sevdah volimo svi. Iako različiti i projekt Kulturnik i projekt 3 kubika kulture imaju zajednički krajnji cilj, razvoj europskih vrijednosti, prepoznatljivost manjinske kulture te tolerantnijeg civilnog društva. Kako komentirate prispevek? Obstajajo torej tudi dobre prakse? Ja, to je zagotovo primer dobre prakse, predvsem to povezovanje različnih manjšinskih društev, to je po mojem precedens v teh projektih, ampak ne glede na to ne spremeni dejstvo, da je treba pač dolgoročno urediti status manjšinskih skupnosti, tudi za ostale društva in organizacije, ki mogoče ne pretendirajo na projekte, ampak povezujejo pa širok spekter pripadnikov. Ja, obstaja sicer en poskus predloga zakona, ampak on ni prišel na dnevni red Državnega zbora. Veste kaj o tem? Ne, mislim pa, da bo do konca leta, po mojih informacijah, ampak mislim, to je moje osebno mnenje, da bi se pritisk tudi iz najvišjih inštanc mogel vršiti tudi strani matičnih držav in ne glede na to, da mi dobro tudi s slovenskimi inštitucijami in službo za kulturne raznolikosti in javnim skladom dobro sodelujemo, mislim pa, da bi tudi pritisk mogel biti prav iz najvišjih strani inštanc tudi matičnih držav. No, velika težava, s katero se društva soočajo, je tudi to, da ne utegnajo, ne znajo pritegniti mladih. Kako bi to po vašem mnenju lahko izboljšali? Ja, definitivno bi lahko izboljšali samim priznanjem statusa, ker s tem priznanjem statusa so tudi druge pravice povezane. In v tej fazi je težko motivirati mlade, če vse sloni samo na volonterskem delu, sploh pri tak obsežnih in kompleksnih nalogah, kot je prijava na projekte. Ja, in folklora mogoče ni neka vsebina, ki bi pritegnila mlade ljudi. Tudi je, ne bi rekla, da ni, ampak je pa treba tudi pač druge kulturne vsebine za mlade ponuditi, ki bi bile mogoče bolj prilagojene njim. Ja, kot so mogoče filmske delavnice, ki jih zdaj organizirate, pa mogoče še kaj? Pa delavnice na področju medijev, pa grafičnega oblikovanja, pa tudi kulturnega in projektnega menedžmenta, ker morate vedeti, da tudi te delavnice kulturnega pa projektnega menedžmenta so v bistvu za naše društvo zelo potrebno za to, da se izboljšajo te upravljalske sposobnosti. Za njihovo profesionalizacijo. Najlepša hvala za obisk v našem studiu. Na koncu vas vabimo k poslušanju pogovora s pisateljico Lidijo Dimkovsko v oddaji Sami naši, jutri ob 9:30 zvečer na prvem programu Radia Slovenija. Na glas spremljate na rtveSlo.si in družbenih omrežjih. Lepo se imejte.